Ketheka wirigiro bwakwa ni ati nwithirite uri na ntuku njega na rwa ile Alhamis tariki 2 mweri jwa itandatu mwaka ni 2026 nimbita wakabu mutharimi ngushugire ngato cia mwanya ni bwega no ntubugo tuthura ugitwethie nyumba nteto ira iri na igweta kathetuneka Amero kuma kirinikire we na kimoni moni. Thank you very much ugulu gutunduka tera kini mitande kinande kwa mukara nteto obore gutunduka kuma dena odena guntu na ria dikibetu ba nteto ridori kwanga maturene gutigira ni bakumureka yara ya kweigie indi narua tugethira tukimurika yegi ngwataniro ya Kenya na ndegoro cia ome ningi tugethira tugitegera mantu igi gukiria na konjorithia arimi kathetuneka Amero ni mamburajara jethirite ja kithika ntere cia kaga kana ushirika mambura ya ushirika na cooperatives ba goshemani tugethira tugitegera iu indi nyamaturene mbumburano ya siasa ba kiruta matemo ya gisiasa indi bitegeria twambiririe na ya ige ngwataniro gatigati kandigoro ya Kenya na ndigoro cia ome inaria siesu wa manto yigi ngwataniro na ndogo bwa Kenya na ndigoro cia ome ni foreign affairs Musalia Mudavadi anaitite na mbere kwaraniria na waziri kuma ndigoro ya Italy Matteo Paedosi manto yigi gutigira akenya ni bakoyo watwanya tongoge ndigoro ya Italy irinjira ya gukiria ndigoro ya Kenya uchumi ebae inya gwiti na mbere maturene na aria kuringana na mukataba jurikite kwendera jokiananiro katika ndigoro ijire niko kundaniria kaone kamwe kiri mantu yeige kibiashara mantu yeige urimi na mantu yeige ugendi katikati kara ya bandigoro ijire mwandigeto anteto mwende olaiboni na gutariria Nthiguru ya Kenya na Italy nibekanirite kirore barua ya witikaniria kurutanira ngui muno kiri kuthama na kuruta ngui koraia banthi icio yele mutaratara yobwithikite Nairobi jotongoretwe ni minister wa mantu ya kigeni Musalia Mudavadi uamwe na minister wa karibu ndene nthiguru ni ya Italy Piante Ndosi. President Ruto's delegation had a very fruitful engagement. So we did sign a number of instruments. One of them was the Defense Cooperation Agreement, which is very critical in helping us bolster joint efforts in security matters. And today we are happy that a very critical step has been made of signing the letter of intent with the Minister for Interior in Kenya. Akiaria Musalia rwa ngwataniro ya tethia bona ne okaria ndiunga ya ritingwe kirendei na kinya kire kwagirithia mantu kathomba irio biashara mainya na kinyote abwa kinande. We are indeed honored that there'll be this MOU on the issues of migration and mobility. We see this as significant and also providing a framework for orderly, organized and coordinated engagement in this field. We are very keen to collaborate in all other spheres, business, investments in various sectors, energy, technology. Kuluki Piante Ndosi adwa ndiunga ene ya gitumi muno negaciara matunda untu akwa ngwataniro iba wikira kirore ni mwambiririo mantu kathomba ya mea na muno kiri kwagirithia riera ria ritingwe muno baraba uma Kenya na witanthi ya Italy. The relationships between Kenya and Italy have always been very strong, and they are testified by the recent visit of your delegation, of your President Ruto to Italy in this past April, as well as the visit of our President of the Republic, Mattarella, in the year 2023. I am particularly happy that this visit is a testimony to the fruitful cooperation that our two countries have. Just this morning we have signed a letter of intent, which I believe represent an important step. But even more important is the memorandum that we will be signing on migration and mobility,
And these are all themes that I believe are of extreme importance. And again, Kenya is a very important actor in this regard, and it does have a brighter future. We have mentioned themes of artificial intelligence, but also in terms of modernization of the country, and Italy wants to be a very strategic partner. Kiripotera Miro TV kumabore mbita wa mwende wa Laiboni. Nabo atongeria ni boritwe gutigira ndegoro ni gukira kiuchumi na kwagirithwo kwa riera ria uthithia bwa biashara na biashara kurutira ngugi. Kiri mambura ya ushirika ya kuthithite kaga mabisha bathirikari inya ya county amwe na arimi na barabangi baige mantu ya uthuria bakiaraniria na kuna na kiarani bategerete mantu irenjira cia gutetheria arimi gokera ningi biashara kwithira ikithegia katetuneka Amero na ria gavana Mutumanto Ethingi ariti mantu ya gokeria inya urimi bwa kaua kaunti ya Amero. Riboti thuranirira gitarirwo ni Mutugi Okiambi ithĩtie ushirika ndi na aru antariki ijere mweri wa Julai ngwatanĩro cia iwanda ja kaunti-inĩ ya Meru nĩ bagwatanĩte gũkũngũĩra ntuko ya ushirika ndia ja nthigũrũne bagĩtenga ntuko ya narua ntuko ijere mbere ya ntuko yongwa nĩkenda kũnenganĩra mathĩna jao kĩrĩ thirikari mũno bakĩenda thirikari kũrekera marando jatĩkĩte ngwatanĩro iji itugĩte fertilizer kwĩna thĩna mũno gũsukuma nara tuga fertilizer president ya kwejana na ũgũri bwa thirikari nengero Meru Union nenge nengero Nyambene Union batugagire twi kwa union ya gwanta twita usukuma na bangi ala isasawa ataka thina ile chiebie mene bietu bya ushirika nato andika baruga ina bia manto jonde jala Meru tukwenda jala manene tikato andikite kila kitu lakini to andikite jala manene jala tukwenda thirikari Meru tuthitheria na mono thirikari ya Nairobi ni mambura ja ukinyitwo ni PS wa cooperatives Patrick Kilemi Kiburi PS wa Mito Mugambi Gitonga murungamiri wa mitaratara wa bichini ya munini wa rais Gideon Kimathi bonthe bakinyiria bate ya ngwatanĩro na ile gitara kiraitu murungi ari gavana wa Meru na mtu wa mawari moyo ejire na india kuleta cooperatives amwe nikenda komba kuchiariria bomba ukari into biao bomba kuthithia kinya oversight into biao kenda ruya rwao rutumba kuri uraro ayejago tene tele nthiguru cionthe cia Kenya nthiguru cionthe cia world nara cooperative gitaka bwega antu ba nthiguru ile bomba ukara bwega ukejotaga Kenya yetu county ira twina cio 47 nara turi na cooperative ikurita ngugi antoba counties bau economically they are doing well. Ikare William Samoei Ruto nere etwa ministry yetu wana ushirika wizara ya ushirika na biashara ndogo ndogo yoti manto amega kena manto yenu akiaro ya karo kwethe na minister wa milite manto yau waziri wa biashara ja kaunti-inĩ ya Meru Dr. Reverend Karo Kaberia nawe akigweta thirikari ya kaunti ĩrĩ na ũgunikĩre ngwatanĩro iji Our county aggregation and industrial park ere na ruire rwarera denda kubwera are neo industry cionthe iketherwa ire inaotukathithia value addition ya intobiria turimaga ni aria baringirite ndebe thirikari nene na muno Profesa Kithure Kindiki na sisi next year tumesema hatuwezi cheza na mambo yetu, hatuwezi cheza na ukulima yetu, hatuwezi leta karata ya pata potea. Kwa hivyo sisi tutakaa ndani ya serikali ya William Samoei Ruto na ndani ya serikali ambayo Profesa Kithure Kindiki atakuwa naibu wa rais, kwa sababu hapo mbele hii maneno yote tunaomba hapa, tunaona Profesa Kindiki in the next 6 years pia atakuwa rais ya Jamhuri ya Kenya. Tuwe antobo sienda antoba kwa ile manto na umba kodi ya tere isaidia kwa eriko mwate yakwa yoaki Blue Band ka yoaki Mbata kiripotera Meru TV kuma gicigo bunge kia North Imenti Mbita Mutugi wa Kiambi.
Kongina kunda ndesha siasa kaunti ya Meru no shitite na mbere gukujirwa atungiria gugitwika ni uga na nindire na bokwa bokuga ndinga nkuringe ni manti siasa na re siasa cia wanta mshitite na mbere kumata katetuneka Meru okumereria giti kia ngavana kaunti ya Meru JR Marete agite na mbere gukuthuranga ikutho na kumenyera manyere thirikari iriku ni kirakuga ni kurema kumakira na gwikua kiriro kia akari muno agitegera yarakuga ni mawirane ya orongo yatina ikinyero itu nambura na leo girete thirikari kuingia mawirane ekiri akari etigwika mawirane iguru ya mawirane akiolotera ndaracha ya nithi akiuga itwikite tukathithia ni ripoti ya Jeff Wagituma. Nyuma ya President William Ruto kuthithia ndunga yawe aja kaunti ya Meru ntuko ya kiumia na tongeria bari itene na bangi obisine ni baumirire na kuga kaunti ya Meru na ringi kura kiri kaunti ije bonde ni bakugwata mbaru President William Ruto na kinya bethera bakiuga ni bakugwata mbaru Murandi Jotutam tububu nande JR Marete na umirite na kubukanukia aria ugite atongeria bau batethira bakiariria Meru indi nibo bethirite bagichiariria ni untu aringi kura bate kugwata mbaru President William Ruto na kinya pariki murengo jo wantam BJ imbugaga mono you are the representative of the people lakini ukaja kwethura mwinge jungwa jo liuga jo wantam nandi nago ejo bere we two term yugo we two term baado tuteke two term nonga tukona mpumi cyake utuma baado twatutam ko muntu nali na capacity yawe muntu kiumbe whether we speaker aliye yaku whether we MCA aliye yaku whether we MP aliye yaku whether we governor aliye yaku uge woni ndo two term woni ndo one term kena muntu omba guchiarire inde twikira ntu bonde nkuniene wethia nandi yugo kwithira wina omba kikubariria bobongo batena bakuga nguruki JR Marete na itete gitumi akuga Meru bate gwata mbaru President William Ruto ni araugite Meru kathumba ni baumirite na kuga bate kugwatanira na Murandi Jureti county ije ni thirikari nene na kiorotithiria Murandi jo wa Kibo State House aja county ya Meru na kieni kia ndege untu butumite kinya Meru baba beta kujurungika koti ende nkeja kuorwa muntu akandomba advise president wetu mwera bobwega nkamwera ground ye Meru eriuga ni one term nantu baba bonde bokara bamwera itu term umane ate ni urongo bakumwairi kaba omwera ante toire iteo o antu bauno baba mwera ate Meru no wakwenda airstrip yakwa mwitone ende ya Meru ukeja kuja ke ground ukeja kuona no bagwita mwanka kinya kotini bakegera ya kupinga kwa state lodge kana kwa airstrip mwitone nebweri nyakwa kukwira we president yakwira antu baba tekwenda mantu jaiko ende kwe baba kweja bakwira o neu Mumeru wakwenda so wo kuwe ground eriuga iwantam nongo kaba itomi antu bakia erwa ng'ombe na ara ure bwandu muru utumba kweja obera kairi two term wana baba bakiura akwa. That is another thing yombo ku convince uko we president ukamenya antu baba irwaria bena ru ende batikiri atikinya bobongo abo mbakutha batikiri ugwa nera kirikiria mutongeria utu oriti aturi baria kwi na ndagacha ya nithi bagetikiria kutha mambere banenkerwa mbeca ni thirikari ije na kuga kinyati na witikio ndagacha iwi kethire giakwa kinya nyuma ya mutongeria wa mugongo kweja na uirane nithi twirwa nithi ni ekirwe bilioni 7 tutiumiona ki budget ayo na ndeto achiuri atiri na nyano kwigwa antu barende nyo tunywa miunda batithiriitwe compensation na unimbombe nyakuromba antu betu kabisa nateka nkurwa na maendeleo nkabera bunka ke thirikari ije nontu nije ni inya muno kuria marando ukeja kuona utenengeri mbeja ciaku umba kuthamia nje kuomikia nange kaboga karagwaku nontu wathamua umenyokeza kwina thine nyingi muno kuona gantu so gwo kwetu riuri atiri the speaker atwira na ri kinya MCA bakwirwa bonthe ama twike two term turethwa twike two term na mugwiju iku imbio yongo tubwiri kwithwa ami tuthithiritwe nikenda tumba kuga twikio na mawira njara twikiria maingi jati kwithwa je no kinyaniru kiripotera Meru TV mbita Jeff Wagituma.
Kunginaku musiasa Gakimboi Bensouda na tharikirite akiruria mata na aria amenerete utongeria bwa Daktari John Mutunga Kanyuithia ni kiria Bensouda akuga ni utumiri bwa utonga bwa muingi kuringa aringi kura okora na njira ya mbesha nonto bakubangania groundi nonto 2027 nande augite kiambata ni gutigira kuri na mirandi ya witi na mbere maturene kenda nabo akariba ithira bakiona maendeleo jera jakabaguna bo na ntuko shiejete. Riboti durani Dini Adams muturi othereja Miario mubunge wa gicigo mbunge kia John Kanyuithia Mutunga kiri mucemanio mwana kariba gicigo mbunge ki ara kiri miario Mutunga yikanite akira kariba kithiba kwenda kwithakira mbeche stima na barabara onto nande miario mbeche kwithira ikireta marakara kiri bamu ba siasa bara kurombete kio mbunge gicigo mbunge ki Gakimbe Bensouda gichumira kumba kwithakira miario onto bona njira nene mbeche ira ntura kwariria ira mheshimiwa kuthilungania tiani akenenkana ira arine kero muntu maana yaile anto beto batiania mheshimiwa wao etete kuringa miaka 10 itene miaka 10 maana yaile ukeya kuga na miaka 10 ithiringi mirongo ele ni ako nenkera anto batiania na ati obanenkera bonde anto beto batiania katumie no ntweni aibu enene ikurare na muchamanio borerure twena president MPs bange bonde ibarariririe manto ya constituencies chionda iko manto ya kuriaria bakera president na munini wawe kana thirikari ya Kenya Kwanza bahichoka kiankatho imirandi ira baagi thirikari mirandi minge muntu achokia nkatho nonto ba mirandi ira nenkeri na achoka akarombera antu ringe biraba kwenda tiania twithine nene nonto twina mutongeria lakini atikari ya mutongeria na atutiere kana na atiere antu ya nankia daine nde ithagathagite kuya nonto kura ichietete kuringwa ringi yete na maana yaile nonto nakomeatiania yonde na mekeri okiene na antu bonde baina mpara na abanenkera maana yaile batiumba kuria nonto bothina irabekirite wengwa antu betu kambuire oburambuira akethira project chietu turiria nanda nonga ongele ni mbia nonto mbia ira nacho ni nyinge na inya ni nyinge buru nonga ongele mbia nitoke nona njiota agite na mbere kwarega Gakimbo inombete kwithira kiubu mutongore batiri kumba kwithira kireta kariki ntu kumba kwithira kibaguna ende tu baya mbecha chentu kwemwe na kubatia bethe nene manto kathumba woni nkiromba akura inkoromba inkobwethia manto sustainable kana manto jaina oguni kiri antu beto nkolokia jara mutongeria thuri na kura akobwethia oni nkuriria na ngwe bareo menara iba kurita ngwe iba kuona mechara yo iba utuma mbecha na mechi yo na mbecha unichutethia community ira ni onjira ndi mutongeria mbetiketi njire kwalula maisha nonto barankuriria ngwe muntu akarera family yekie akuria family yekie akuria extended family na choke akurie kinya community the buruga ki nombete kwithagite na kuo turoboga buratarine akiromba thirikari kumba kwithira kimwikiro korebo kwana maisha yakwa yari atarine na makosa yakwa ntikomea makosa yakwa kithira ikurwama na kuua inkoromba kura chia MP ntikomea makosa yakwa kithira ni antu ikwithira ndina kwenderwa ku nene kiri antu no ntukona chionde bariwa MP ni mama wapinzani kana antu bako bagisiasa barango chindana nabo ibaritete mikora ya antu ndethia twa ingari kinya ithano mwanya ntuko ikinya kuthira chiathone bira bionthe ngwita yewora ndathi atingari ndeta kiathone ngari ke ya tofauti ina antu bakinya nthi bamwe batukwana akwi na oni ndeta kiathone kingi ngari kethira yo change ringi
iba utumira kinya bonda bonda pikipiki kou kankaua oni antu betu batigania west maisha yako yari hatari ne nainya nambu ekere thirikari yetu nontu ibo ene okaria oni maisha yangu iko kwa hatari na inkwenda okaria mbikirwo okaria ni thirikari nontu amantu yakinya ntiko miakithira boibwa kurake kana kithira imantu yange lakini maisha yakwa yari hatari ne. Ripoti ya Meru TV kumatia Nembe Chandams Muturia Wathirija. Kagitino kau nacio siasa cia useneta kaunti ya Meru niriokitie mwerekera jungi na aria akorubanjorie Njeke bacumiritie kugwata mbaru Pius Mutua nontu bwa giti kia useneta kaunti ya Meru 2027 akiaria Pius Mutua na itete na mbere gutariria bata ya thirikari gutia akorubanjori Njeke nontu bwa gukuria untwire bwa Meru na itete na mbere inya kuruta ugambi bwawe bwigi gwitithia na mbere mugongo jwa Amero Nkiroki agite na mbere koringira ndebe Peter Gatira Munya nonto bagite kia ongavana akoro nabo banjorie Njeke bakiari ni baitite na mbere akomeneria thirikari ni kira bakuga nikore makuthikira akiriro na gukaya kwa akariba kaunti ya Meru muno nterecia Nyambene nonto bugutabarikia kwa wagibwa ukaria wamba bwandithia na aria ndithia inyingi citite na mbere kuiwa nabo arithi bagita uturo bwao inya nyuma ya thirikari kwethira gita na mbere kuruta mawira ne yeigi kumatio karia ntere i cia Nyambene mwage woni ende itaro kinya na ndinda watre anje simba ciara simba ko me ciara gerre simba demo ciara ngombe te boloi ciara simbenge tayo ende kana te ka ciara ro goria done itaro kinya na inturen kariambi tugaria Meru unto Meru wetia laingwe mwake yombo kindwa bawe te laingwe te kuyaka ireka endo te gira laingwe to iria te garetwe kana loi munya to amwa kure cia governor 2027 ni teoma kapo kwando mwekera to mwekenda turenda jambe urunga micheni yawe yomukaria ekaria Meru negaria Kenya bombe te gira loi aone ndeka na bukoronjari eita rokinya la terenya ni kiongo da wante mama kantor ngida na narume wareko ndeita rokinya onde gani ni grombe te gasanita ya seneto ekuo oito kaduri murungi kinya korua akithei nere atimenya leka inya ntoro leka inya na sublocation ye atimenya tiania onde kwa jumla ta itako nanti ko mimi kurira nyinto bya Kenya na kinya bangi batemuichie imbicha bona mantu ya seneta yoake ya kwia ikenya ye yao ni maloi tukare omunira mitino ntwagaita mbua bibi ato batu tatukere neglected antu Banyambene area ibo beta watiania tatukere neglected abu bodomete o kwa heta manto ngambe daigwa keba kembira babu budhomi ya kuma na nyuki mwankanto Nyeri on your left side tute mweroroi njori onto neri tango thirikari tute ala elwe thirikari kwento tona loi kuma ke thirikari akorwa njori na toe katibe ne ito twambaire thetu ya kwingwa injori uteta kotine wona kithaka Meru no monke shokwe shimare ayore tuire togobe chwo muno kana loi ngombe cia tu ikozira ende akorwa mende baloli nkabuburo kya muno ngombe cia te cianu aro me ba tokinya uchegro roli ni ya itara to akira ki to tu amerai kwa heshima akoro iko kwa heshima muongo tibo loi kira ga ta kiuma ende to koromba mukadonde President Ruto na heshima akoro ba beto kidiri mbechile chena wa akoro ba akura chiye tibo loi na maendeleo bawe maendeleo na jantiwa na nyumba hii ya koroba njori ndipo tuko tukewa beche cha national government chote the culture
tutegereire kunyotora mugongo naria gavana wa Tharaka Nithi Muthomi Njuki ambiritie murandi ijwa ithima bia rũĩ Teresia Chuka igamba ng'ombe akiaria na atarĩtie bata ya kunyotora akari ni kuthiria kinyamara ke Wagibo rũĩ kwa igita riraya. Antu metu makabuboni marubati mamuonge na gitareni ntikwenda tuceragia mbembe ya gwokia thano tukathii kugira mkubu nituonaga mbembe cia gwokia kuma gugu nokaguote habari mbembe ya gwokia thano iri bei te mbembe ina mutu kithiini indi ambura no lakini anaguko Tharaka Nithi nemenda ni ku munthi nchokeria antu metu Tharaka Nithi monthe mari bagoti nkatho nuntu agitumi kimwe nkenengerwa bendera na karamu ga kwandika na seal kuria bantu betagwa kathwana mwaka wa 2017 mukuru uria wari ku ageretie muno kinya maguta tabura wiche ndimwe ni kinyaga maguta ochanagia milioni imwe milioni 79 million nicio chanitie thini wa makuru babingire 79 ki na tara na cibitari ya Mbukoni yonka ino ere ya tekenyibia 8 million kumbeja cia kaunti muzima twachagwa cha twekera Mbukoni na tukachia kuongerera ciengi na tukathiria wira hau omonthe ki tukwaria nante mongerete goti no ya ndururu thiini wa thokoni yenu ile wale baga no acio kuriba twarutha gintu gitagwo efficient system ya gwacania goti na kumenyerera marima matikagitata matikaruguke tumegucana magio muntu uria tukasaga muno lakini nkare ya kumakasuru mutona gintu today the taxpayers Tharaka Nithi turabingire mwaka icho na local revenue kana mbeca cia gwacania huko thokoni na kuria kungi chiringi imwe 662 million locally. Na tutegere nande ndwa cia mianka gatigati ka Tharaka na Meru naria nandi akoro kuma Teresia Kiago ni shigone bunge kia South Imenti abashumiritie kuruta ugambi bwao yeige mathina ya yethirite ya kirumirira muno bara batwire mwankene gatigati ka Tharaka na Meru bakigwa ndwa ii nicitonyetwe siasa ni baitite na mbere kunjira ndwa cia mianka bakiolotera munini wa rais Professor Kithure Kindiki nontu bwa kurema gukandana na kira amu kiri akui gutwika mpanga nayo ni ndwa ii cia mianka na migunda gatigati ka Meru na Tharaka ningi bakioria gitonga murwara uri mubunge wa Tharaka Nithi atigatonye siasa mantuja bagitana mbere kulalamika ni Meru kwithira kinyelu mantu yeigie ugaibwa migonda miankene ni ripoti ya Patrick Wastela agitariria ndwa cia mianka gatigati ka Tharaka na Meru ni gikaro gia ntundu ya kuruba gicigo mbunge gia Centrimenti airia igukari ntere cia Kiamuri wandi ya Kiago gicigo mbunge gia Centrimenti Kiamuri B kiumite gi Kiamuri kuma ki notice of establishment ya ira dimire Kiamuri A notice of establishment ya uma kuma official land ya gutiga Kiamuri B ira ya tariki 18 mweri wa 1978 na nonto bagitumi kiu Kiamuri B kiumite ndene ya Kiamuri E na ndato kwenda kulikania thirikari declaration ya Karoso Land Adjudication Section ya Karoso Torima Land Adjudication Section ile ndikirirwe Kennedy Njenga tariki 13 mweri wa 3 2003 na Kiamuri B tariki 5 mweri wa 8 mwaka wa 2000 endikirwe Mwaniki tonto bou kumegita riu Kiamuri A Kiamuri B
na Karoso Turima Land Education Section nierungikirwe na ikio giatumire kwija commission ya Kibaki mwaka wa 2005 2007 na yathura akuri 10 batharaka 10 ba Meru 10 ba Imenti 10 ba Tigania na beta Meankene na barita Mwanka ojorajo walijwa 1954 jo gitara mukoloni rubaba bakiaria ni bethirite bakimeneria mutaratara jo thimi ba miunda ire interest ya Kiamurimbi iria bethirite bakiuga ni mborago ciao Mwanka wantu batharaka asiasa batharaka Gitonga Murubara na Kindiki bendaga gutonyera ithaka bia Kiamurimbi na bia South Imenti na bia North Imenti na bia Tigania East negembe bakiuga ibiao batura kwenda ndwa within Meankene eu na ikio batu tukwenda antu batharaka bere wa uju kwithiro bena Kindiki teku kumini no manka bone ithaka bia antu ba Imenti ithaka bia antu batigania no ntu mantu yo yatiumbika njuri ni editire Mwanka ogongo commission ni editire Mwanka 2009 Kindiki na etire kotini aditanga IBC na agambire nengwa ali senator na inkwenda antu batharaka bere wa Kindiki no augire Tharaka Temiru akiromba county Tharaka Nithi augire antu batharaka bakaringanirwa na antu ba Meru kwa wike tumatu wa Kindiki no aretiro kabira bu ale cabinet secretary wa interior augire Tharaka Temiru na karinganirwa na antu ba Meru ni bethirite bagiciugurira thirikari na tongeria bakiberaga bethire bakibatunyukia akuma kiri thina ire ithirite ri njukie gutu okuma akaumo Thora Kindiki na ari cabinet secretary wa interior atena rutha ra kugita new sub unit igitonyaga ndene Imenti Central akirieti Kithino South Imenti akiugaga ni ikiatharaka ndene minda ina Taitu ndene Kithino Mitungu akirieti sublocation ya Rongo sublocation ya Kaongoni sublocation ya Kathura sublocation ya Kibunga sublocation ya Kithioroka iri ndene Tharaka na ndene Central Imenti gatukwenda kubwira atiri asiasa bejana bageta batu tukauga one term no tukindike atime yako yukithaka bia antu ba Meru bia antu batigania bia antu batharaka bia by South Imenti kenda bwithura bwina kanya gakuia ithaka gutikithaka bukona uma ntere cia Kiamuri guku ni wandi ya Kiagu gicigo mbunge gia Central Imenti gikunyira ntoto rietwa ni Patrick Wastela Riboti hiyo yegiye ndoa cia mĩanka gatagatĩ ka Meru na Tharaka igatuikia mbriki yetu ya mbere akirimetha ya Nteto Meru TV ogeta kurea nonto twacokera tugete na mbere gutegera mbumburano ya gĩsiasa. Siri ya msamaha wa dhambi. Zaidi weka neno la Mungu ndani ya moyo wako mpaka ukiri hauna dhambi, mpaka ukiri wewe ni mwenye haki, wakati neno litaingia ndani ya moyo. Gwatanira na Pastor Ibrahim Karori ntuku chionde chia juma kwa mberi ya thaijeri na nuchu chia ugoro haja kwa Meru TV akoreterete mubango jua siri ya msamaha wa dhambi. Unajua watu wale wameweka seti kuja unaona gari kama imejaa unaingia Kethari Mori nikiri barebari na mpara na nyonta ni ontu bomantu jare jagirite ni kwethero bakanyirwa. Hatua chapa na ndaka ichindire mainda ngiri ya beti yaku onyuma ya ndeka 20 wacheza na chiringi 20 ugaichindira ngiri 100 na wacheza na chiringi 40 ugaichindira chiringi ngiri 200.
cheza na chiringi gana rimwe wichindire nusu milioni hau. Ngoroki kuri na into bia nyomba na bia biashara bia kuichindira Smart TV, fridge, cookers, mashini cha kuthambia ngari, mitambo ya kuchanganya na kuruga cake, bonda, mashini cha kuora na kuumia nguo, bills cha mitumba, solar panels, tuk-tuks na ngari muthemba jo maruti. Tonya thimuni yaku kiri M-Pesa na wikire paybill iriani 440 kana 150. Amount ikira kuma chiringi 20 mwanka ngiri 2. Account ni Meru TV. Changamka sasa, tatua chapa na kazi na daka. Okay, thank you very much. Nonto bwa kuthura metha ya nteto. Twambiririe na gutegera na rai kongolone bia mawatho. Muteteri wa kioto kio mtu Bob Njagi narikitie kurekerwa ni koti nyuma ya rwangi rwa uchunkoni DCI kurema gukinyithia akilikithia king'anu mbere ya koti igambarira rithirite rikirumirira muteteri wa kioto kio mtu Bob Njagi. Mawakili bawe areo Babu Owino uri mubunge wa Embakasi East ninge umwe wa kinara kia leader mwananchi nibetete na mbere gukenera itagaria riu ria koti korekeria Bob Njagi. And I'm glad I was here this morning to express solidarity with you. And never, a people united shall never be defeated. A people united shall never be defeated. I want to say that what has happened to Bob Njagi tells you how rotten the government system is. Kidnappings are still going on, killings are still going on, but we thank the court. What has happened now, they have become real custodians of justice here in Kajiado, and we hope other courts will take the same example and defend the law, defend the constitution, and defend the people. I really thank them and thank God for what has happened to Bob Njagi. He's a free man now, and I believe he's going to fight this battle and win it. I thank you. Thank you, members of the press. I want to take this opportunity to thank the council who are here. They've really done a great job to deliver Bob from the bondage of oppression and from shackles of fear. Bob has been a strong Kenyan fighting for the interest of Kenyans, and he promises that he shall proceed fighting for Kenyans. This charge that was brought against him is a charge that can only make him stronger. The purported charge that was to be brought before him, an allegation of treason, is a charge that is supposed to make him stronger. And therefore, Bob, do not cow. You've seen a lot. You've gone through a lot from Uganda, here in Kenya. But we pray that everything shall be well. Continue with the spirit. The journey is one. I want to thank the courts for delivering a wise ruling, a ruling that has set aside. The file has been closed officially, and therefore Bob is free. He will not face any other charge related to prison because of the reason why, the reason for his arrest. And I want to thank the court so much for, in their wisdom, we are here with Bob, and any other matter that is supposed to be pursued will pursue further in High Court. We have constitutional violations that have, the Constitution has been violated, and we know where to take that matter at the High Court. And we pray that as Kenyans, we continue fighting for Kenyans. Thank you.
Naju mushamanio jwa kibiashara jwa mandegoro ja Afrika atidi jo kiongolwa African Trade and Investment Development Insurance ni jwa mbere muje manene jwa Nairobi na ria tongeria ba mandegoro ya Afrika abori twe kwithira bakiagirithia rera ria kibiashara kendago kidendegoro she kibiashara ki Afrika kibiashara. Ladies and gentlemen, as we look into the future, we must carry the people of Africa alongside with us. We must deliberately be inclusive, include women, include the young people of our continent as we look for solutions that transform the critical sectors of our economies. Into the future, we must create an environment that promotes and gives confidence to investments, and we must believe in our continent. Into the future, we must also be able, for those of us who are in political leadership, ensure long-term stability as one of the variables that are able to help ATIDI and other institutions to achieve the very noble objectives that they have for our continent. And looking into the future also for policymakers, we must ensure policy continuity because in the past, this continent has suffered from policy disruption, lack of continuity. I also want to mention that the government of Kenya believes in transforming society from the bottom of the economic pyramid upwards, the bottom-up economic transformation agenda, which recognizes that public resources alone cannot finance our development aspirations. We therefore continue to strengthen the investment climate so that we can attract private resources to help us transform our society faster and better. We continue to strengthen the investment climate by maintaining macroeconomic stability, implementing regulatory reforms, expanding infrastructure, supporting enterprise development, and deepening regional trade integration. Tuthegere nacio siasa cia Meru City naria niwirane kumakire thirikari nene iri ngwataniro na thirikari ya kaunti ya Meru kwagirithia municipality jo Meru gutwika Meru City akiarire mantu Joshua Mungania na tariritie kira akuga ni kuringo marashi kwa mitaratara witi na mbere gutigira Meru ni gukinya tagaria kaukange MC Mwitonga na ribotia. Joshua Mungania uria ni chairman wa municipality nombite kwithirwa agitariria mibango na mitaratara na uri mubangire jwa tauni uria ikomba kwithirwa ikibangwa na njira imaririte mwire kira gitumite twiro tukae wa city ikenda tumba kubanga tauni ikarora tauni karaga ndora tauni karaga kaibangwa ikero street yiji kathi uju yiji kathi uju baraba kwendia mutumba bakenderia ja baraba kwendia irio bakenderia ino itaona na uketha utina ondeu utiro kumba kubona tu antu bakinyangana na into video bio tumira na byo kuona pesa una ingo gira tu inayo ndaibu kuona ndaito kuira ngabana wetu His Excellency Mutuma bwega no ntu wa tanjara bondi municipal already thirikari ya county ni ranekere municipal enforcement askari bakanjo but na banen corona ban abona ngari na askari baba uge awi kuthiuru kwa ndene town wona mantu ya kuthithura ya kurita kuthithura na itubathirite seminar na twakarantu nabo na tukuria ntu biashara arabo kuona meya ya kithithika kwina askari bareo tugashia monka namba yao kenda bomba kuthwa bakira wa bomba wa tendi mantu jo ibo gutaka bokona ndene town yiji matatu uyo baere batita stage na rabangi beta batura kuthiuruka bakijo kaya na bakende nyakorwa na askari betu
twibera government is in charge and it will work na tugaita ngugita kazi itafanyika vile na stahili fanyike bau mboiring yibo bakuthia mboiring bende kana barige kaba gachoka kubone babachoka stage na ara bangi bari na itwaritie na security team twarite na base commander and they will want to bakona manzi ya kidithika ikienda tumba guchokia onda ndene mtindo tutikiro mbundi yetu igetikiria kwithirwa ara kadita anti bawika goko na njirene gatigati na nuko mnya accident urikari na kenda we wona mbeca into bira bikendirwa rabirite kwendwa na tugeta twichwaga na ara bakenderwa na itukuria nene bao beje kenda tumba kwarirwa tuone ara ntu bagekwara kukubwirite gwitiro mugiyu na ndenda kwiribaitia ntu ba business community ndenda kwiribaitia ntu bara baita biashara ndene ya city yetu Mutindo ya Meru ibeje kinyabeje ibeje municipal offices ara yetawa site itwa governor narane kanire mbeje kumana cia wakobichi obichi chirakiro na chiangana na soon governor gete gutunenkera ngugi onde ya ireito ndene tauni kenda tumba kuona ntu biashara baitambe sire bakulita bakarita mbeseu na mbeseu choke na chuchi services kenda tugetha twitauni ina Marinya tutegethe tuna tauni itina Kaburo tutegethe twitauni itina stima na itukwenda kumieithia 24 hour economy utiro tugetikirie mugutano mtu manje we jana karachi yawe na jana sausage yawe na ipije ken na sausage inachumite antu bakare bale chikuru na jau ndi jonda ikia kwithirwa nkiona na nkigua mbita MC Mwitonga nkiripotera Meru TV nandi turi na milionea mweru tauni-ine boni nyuma ya Edwin Idmuli Mukaye mukuru wa miaka 57 kuishindira milioni 50 mbesha baribari shilingi cia Kenya akiri muchetho jwa Betika jackpot nyuma ya kurikira michetho 14 igitonyana nandi na kenerete umtubu agitwika milionea mweru kiri mashindano ja Betika jackpot. Kambuni ya ngwati ya Betika nijite amwe gukongwera na Edwin Indumuli Mukaya wa ukorobo wa miaka 57 uria no muchindi wa chiringi milioni 50 rungu rwa must be won jackpot. Mukaya uria ni ithe wa Ana Abana kuma nterechi ya Utawala Nairobi na alitaga ngugi kiri kambuni imwe ya mantu jake watho aririkana guchinda milioni ji nyuma yawe kurikira beti na kugwata game 14 akuma kiri game 15 ntobotumite akethirwa atongeretie kiri area ijikene ta the highest correct predictor kiri must be won jackpot round ntobo ne buria butagana kuonekana kairi kiri mtu kiombe wonde uria wagana kurikira akuringana na riboti ni ati Mukaya ethiritwo akirikira mbeti na kambuni ya Betika kwa gitaga nkurukia miaka 5 nandi na aria akuga mbechi iji kamumbithia kureta ugaruruku bunene akiri muchijwawe na njira ya wonjorithia biasharene na mantune jangi ejaria jari na uguni kimuturire nkuruki Mukaya ari na mataro kiri akenya bangi baria barikagira mbeti akiboria barikagire mbeti na chiria atikinya ambeti karungura batigwa bali na kiria nkoro beti ni muthako jua kugwerera uchindi bwa Mukaya ni bwa mukiribo nene na urito na nkeru inene ni Eric Mwiti murungamiri munene wa brand ya Betika akiuga kwiritira kunene kwa Mukaya na kurega kugita kiao nibu ontobotomete akethera hari muchindi munene kiri mamilioni jaja mbecha nkoroki augite Betika igeta nambere kureta mithako mwanya ni ukuringithia miturire ya Kenya baria kaingi nebo ateja abao nkiripotera Meru TV dia ko adietoa Mwirigi wa Charity.
Riboti ikaithira itukinyithie muthia yo riboti ira tukubanganitia kirimetha Nteto Meru TV ngucukire ngato cia mwanya ni bwega muno no ntubugite na mbere gututhura ontuba kugitwethia nyomba ya Nteto iri na igweta katetuneka Meru ko lugo tutingatira kirimetendo ya kinandi Meru TV Kenya inya kwa mukena Nteto bore gutunduka kuma dena odena gonto idha mtuko wa mtuko masaka kwani masaka makasi kwani makasi ngo kodere gitarire gani betawa kabu mudharimi monanire wetu na ajire madhithio ni Paul Gujiri.